بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكثير بالله كم تستطيب. خناف إن شاء الله تعالى شرقنا أمة برانقا إن شاء الله سقنتاتي نياني يقلا خيري رتقرتي والياما إن شاء الله قافين قرن قافين درا وانجتو ميتا وان إفين دوئ وان نعطى مخيسا وان إفين دوئ خنياتون حلالا مالي في مالي ولما كإفين دوئ خأمو نمني نياتون إساف حلالا جر مالي في ماليا هدهدا في قرطمي با قرطمي في لكو شا أوان نيسا في قرطمي ما شاء الله قابل تلنا وجه بسو يعني جالا إيمونيس بالبلو دندسن غارا وسابيتينيس ما شاء الله نمني برا وبوليس خينيا راجو يالي جرا ما شاء الله نمني برا وان إفين دوئ خنياتون هلالا لما مالي في مالي هدهدا في قرطمي با قرطمي في لكو شا أوان نساء في قرطمي ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله وين كان رفتن؟ من بكنا كان ريتين. جزاك الله خيرا. قافي درا؟ دقيسة. دورنا دبيا مين؟ ردبيا. هلو. ردبيا. بلانو إيه؟ بلانو دبيا. هدهدا في قرطمي الويتامي خلونا نشوف. با قرطمي في فولكو شا أوان نساء في قرطمي. هدهدا في قرطمي. نركن. قافي لما دا سيخنا. رسول صلى الله عليه وسلم أكنجي قبرتشما تأيو هاتو خنقوياتك خرا ربي خيست فول ربي بربادي سومني قنميك ربي نساء إبدر فول إسافة جيسا جان قنا فرتما با قنا ترباتما شا قنا جهاتما ترباتما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله قافي درار كتشو باتولي تلمدا ما شاء الله أركتي جرتا جزاك الله خيرا ما شاء الله آمين وإياك ما شاء الله أبوليين كينيا غغاري خبجمو قافي تينيا تقويا الهدا في سبتي دا غنم خنا ديمتو تنقويا اسنينا 3-4 قلقل مغربا في شاء الدو ديمتو سنو فاجر ربي سنراه جالتو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله قافي تكفى إن دي بني تلمدا دي بتجرتي تمشي خلينا. من نجني نجاودا. قافي تكفى دا وان إفيندو خنياتو نساء حلالي مالي في مالي هدهدا في قرطمي با قرطمي في لكو شا أوان نساء في قرطمي. قرطمي في مال. أوانسة. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا ربي سيعمل كيس ما شاء الله ما شاء الله بلسخينيا هايا قافي سدفا سيخا نما شانسي
dhiiga lama ka nyaachuun halaalii kamii fi kam a tiruu fi rijiiji ba dhiiga yaa'u ca dhiiga nyaatuun hin gayuudha. tiruu fi rajiji denna. maasha Allah ta'innaa miti akkasuma dhiiga lameen kuni yoo laalte dhiiga itti fakkaata tiruu fi rijiijin. Sahih. laakiin ammoo kun halaali shari'atti tiruus nyaatuun rijiijin nyaatuun halaaliya dhiiga biraa ammoo kahuma fedhe hutaanan nyaatuu ta'e dhuguun isa haraama. jazakallahu khairan. maasha Allah. maasha Allah. obboleessa keenya kana rabbi irraa haa jaalatu gaafii lama gaafannee lameenuu akka ajaa'ibaan nu deebise rabbiin subhaanahu wa ta'ala isarraa haa jaalatu isan jenna. salaamu alaikum warahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. akkam nagaa abdanii fayyaa baga nagaan dhuftan. الحمد لله وإن بدنا كان نويتين. maasha Allah gaafii afuraffaarra geenye jirra. طيب إن شاء الله قافتنا إيانا إن شاء الله. rasuulli sallallahu alaihi wasallam ni jaan waa lama guyyaa qiyaamadhaa gabrichaaf magantaa dhaabbatanii jaan maali wanni lameen sun a soomanaa fi qur'aana ba salaataa fi jihaada ca sadaqaa fi haadhaa fi abbatti loolu. بسم الله. يقولون ديبي أمين. a soomanaa fi qur'aana soomanaa fi qur'aana ba salaataa fi jihaada ca sadaqaa fi haadhaa fi abbatti loolu. صومنا قرآن. الله أكبر ما شاء الله ربي سر جالته آمين إن شاء الله. قابي تكسي خلنا مس طيب. شانسي تنتي الكتير أبوني ولا هاي مالي إن شاء الله. مرتين نما التهيات دراء الرنفتي تمرتي إيجا صلاة تمري يادته صلاة قوتتي ديبسا با وهما تكاو إسرن جرتو چا سجود إرام في قد. سجود الساعي قد بودرت. ما شاء الله أختي تيجا جزاك الله خيرا إن شاء الله قافين تيجا قربان خيسا قويا شن ديمتي أقويا لما غنما سبتي في الهدا غنما خنا قويا سدينا مو إسمينا ثلاثة أربعة قلقلة مغربا في إشاء يدو قوني إن شاء الله أكسكم بعد جزاك الله خيرا. آمين يا رب. آمين يا رب. ما شاء الله آمين جزاك الله خيرا قالتهم محمد يوسف غافين أفرفارا سومنا في قرآن جاء بركة ربي سياقود واتلين جزاك الله خيرا ورين غرتي غافي تينيا gama gartee koomantii tiin deebisaa jirtan warreen gama iimootiin deebistan warreen gama wasaappiitiin deebistan cufa keessanuu rabbi isinirraa haa jaalatu. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. اوكي انت قاموا غافي جعفر رجل الله اكبر غافي جعفر رسول صلى الله عليه وسلم نجان نما صومنيف للسائم فرحة الله أكبر نما صومنيف قمتشو لما جراجان تنقمدو فول غافة قرتي قمتشو لما تإني قمدو إسا جراجان. السلام عليكم ورحمة الله. Hello. Sorry ndagamu nama soomaneef jaanabiin salawaatu rabbi wa salaamu alayhi nama soomaneef gammachuu lamaatu jira jaan gammachuun lameen suni maali fi maali eenyu deebisa a yeroo sooma furee fi yeroo rabbi isaa qunname salaamu alaykum warahmatullah ba yeroo jannata seene ca yeroo soomana isaa guutate salaamu alaykum warahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله. هلو هلو
السلام عليكم إيفما دقان جرو آية السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو جيرا الحمد لله آية غافي جافر رجعني جرا أيه غافي درا رجع فتاة تكفارا لقي بدأت ترى اوكي ديبيل رجع فتاة سني أما غافي جافر رسول صلى الله عليه وسلم وانجان للسائم فرحتان gammachuu lamaan nama soomaniif jira jaan gammachuun lameen sun tamii fi tamii aya gammachuun lameen yeroo furee fi yeroo rabbii isaa qunname ba yeroo jannata seene yeroo sooman isaa guutate yeroo furee fi yeroo rabbii isaa qunname. Allahu akbar rabbiin niyyaate siyaa guutu masha Allah amiin haya gaafi torbaffaa sii dabala ayyee maali murtiin dhiirticha intala ajnabiyyaadha harka fuudhu bita salaamu cabbatu aya yoon rakkoon itti geessite humaan qabu ba jibbamaadha haraama jibbamaadha intala ajnabiyyaa fuudhuun jibbamaadha harka ayyan okay ayen arganne sana nama yaaluu kadina jazakallahu khairan masha Allah haya intala gartee siif halaal hin taane intala ajnabiyyaa harka fuudhuun murtiin isiidhaa maaliya yoo rakkoon itti si geessite humaa hin qabuya ni gaya ba jibbamaadha hin gayu haraamaya tuni gaafii torbaffaati haya assalamu alaikum warahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله. haya intala ajnabiyyaa takka harka fuudhuun shari'aa keessatti akkamitti ilaalamaya yoo rakkoon itti nama geessite humaa hin qabuya ba jibbamaadha haraama hin gayu hin dhageenye Hello. hin dhageenye Ada. okay in harkanne atilleen silaahu gaafiin fi baan yoo garteen harkamin tataatu haraama intala ajnabiyyaa takka gurbaa ajnabiyyaa si fuudhuu danda'u harka fuudhuun haraama callaadha laakiin dirqama yoo gartee rakkoon itti nama geessite nama gaggabee lafa ciisufaa yoo agartee lafaa kaaste rakkoo taate humaa miti walaakin ammoo nama ajnabiyyaa takka osoo beeytuu harka fuudhuun haraam jazakillahu khairan gaafii itti antu shiikanna haya murtiin guyyaa iida fitriidha soomanuudha maaliya guyyaa iidaa soomanuun maali jibbamaadha ba jaalatamaadha haraam sigale halo guyyaa iidaatiin soomanuu murtiin isaa maali akka gartee har'a dura dhageessanitti akka barattanitti السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هايا أكا الردورة برتت أكا الردورة أجيست مرتين نما ويا إيدا خيسا ويا إيدات سوما نمالي جالتا مادا با جبا مادا حرام حرام ويا إيدا سوما نون. الله أكبر الله أكبر ربي سرها جالته ما شاء الله ما شاء الله بولتتينيا ربي سبحانه وتعالى يسرها جالته أكا جايبة تركتي غافيس اتيانتو سيدا بلا غافين اتيانتو غافيس اغلب فادا الرجالان سومنا انيوتي سومنا اوبسي هيا الرجالان سومنا انيوتي
soomana baatirraa guyyaa sadii soomanan ba soomana khamisaa fi isniina soomanan caa soomana gartee guyyaa tokko soomananii guyyaa tokko furanan sun soomana nabiyyillahi daawud kamtu rajal soomana guyyaa tokko danii guyyaa tokko soomana kan nabiyyillahi daawud sallallahu ما شاء الله ربي سر هجالته صومنا نبي الله داود خنبي صلى الله عليه وسلم الرجال كان جاء قياتك صومنا قياتك كفر يودن ما شاء الله خنا الرجال جزاك الله خيرا ربي سياقم مجلسين جنة ما شاء الله يا جباب الله أكبر الله أكبر ربي سبحانه وتعالى ما شاء الله حكا جايبت دي بسيرتن قافين كنا نفات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله الو السلام عليكم انت كيسا عليكم وعليكم السلام ورحمة الله انا كيسا انت كيسو سبحان الله نتوركي نسيدانا ما ركيسا ديب سيبيل بلمي غافين اتيانتو تنين اسري خرنو غافي كورنا فادا نما توكو خن نما توكو قلوبي nyaatee takkaa'uu baaroo alaangalle beetanii nyaate aya nama takka gartee ka murtii nama tokko ka qullubbii nyaate takkaa'uu ka alaangalle nyaate akka shari'atti murtiin isaa maali salaata jam'aadhaa dhaquu ni dandaya a ni dandaya ba no jibbamaadha cha hingayu dhaqun isaaf hingayu ya Assalamu alaikum warahmatullah Assalamu alaikum Ustaz. Wa alaikum salam warahmatullah Wa alaikum salam warahmatullah Naga bhaiya Naga alhamdulillah aya gafi kurna fara jirra Mashallah Ayyo namni tokko qullubbii takkaahuu alaangallee baaroo nyaatee masjida dhaquun murtiin isaa akkamiin laalamtiya a ni bakka ba jibbamaadha ca hingayu jibbamaadha maalatan jibbamaadha jechuun bar dhaqullee ni danda'a jechuudha maalatan laal namni tokko yoo qullubbii nyaate takkaa'u yoo baaroo nyaate alaangallee nyaate murtiin isaa maali a masjida dhaquun isaa ni bakka salaata jammaadha ba salaata jammaa san dhaquun jibbamaadha ca salaata jammaa san dhaquu hin danda'u gonkumatti maasha Allah caadha dhaquu hin danda'u jechuudha jazakallahu khairan maasha Allah خنيقا نبي ربي صلى الله عليه وسلم من أكل صوما أو كراسا فلا يقربن مساجدنا أمري بكرو أجاجا فلا يقربن مساجدنا مسجد خنيتين دياتينيا نما بيخا مسجد الرجم الرهف وداف قلوب بنياتو إسرت الأوركاسو سوني غرتي خلاف شريعة دي مجرى أدبت دو جانين بيخا قلوب بنيات أكا مسجدا دي نجيباف خوني غرتي ولا لماذا ولا لا ربنا واق أجل شو السلام عليكم ورحمة الله الو السلام عليكم الو انت قاموا قافين كوراني تكا السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرى جرتو
خير ربي والله الحمد لله. غافي قرآن يتكرر جرا سورة قرآن خيسات سورة مكان بيوت لمات تمي سورة الفجر با سورة الألق سورة الأعلى. سورة الأعلى. ما الجد؟ سورة الأعلى صحف موسى وإبراهيم. صحف موسى وإبراهيم. يا دبل سورة الأعلى. سورة الأعلى تو أركت تجارو قرآن كتير أراد سنتو والدبرسته والبلد دبرسته صحف إبراهيم وموسى جابله صحف موسى وإبراهيم جوها. لكن جنة لنا يا رجال صحف إبراهيم وموسى. والد صحف إبراهيم وموسى جدي. ما شاء الله. هايا غافي تكسيدا بلا وانا ما رفته فجأة ولما خناتون إسادا وان إفندوئي شريعة إسلام خيستي حلالا مالي في مالي هدهدا في قرطمي با قرطمي في لكو أوان نساء في قرطمي. لال ولما خيفندوئي بلوغ خيس جرا ولمن كن يو إفندوئي اللي نياتو نساء حلالي كشريعتي هدهدا في قرطمي نبيتامي با قرطمي في لكو أوان نساء في قرطمي. أوان نساء في قرطمي ما شاء الله ما شاء الله. ربي سر عجالته جزاك الله خيرا. نبي ربي صلى الله عليه وسلم قافي تيان تخيستي وان جاني قبرتشو متى هاتو يو خرا ربي خيستي قياتو قصومني ربي إسالي فول إسا إبدرا نفقي ساجان جنة فرتما با جنة ترباتما جنة جهاتم. بسم الله الرحمن. والله أنا قال لي. أمو حديثة كان تجيسه ميره. إيه؟ تجيسه جت حديثة كرو. حديثة أنا قال لي كذا. namni tokko gartee ati amma guyyaa tokko rabbiif jecha if qabdee kaatee soomana guyyaa tokko soomante fuula rabbii barbaada rabbiilleen gartee ganna hagas ibiddarraa fuula isaa fageessaa jedhan nabii sallallahu alaihi wasallam. Ganni sun ganna meeqa? 40 moo 70 moo 60 moo ganna meeqa? حديثة أروما رجال جرا عندك تكامل كذا عندي مثل ما يا دماغ ربوسا كنا ترباتا ما جدا. الله أكبر الله أكبر يا دني ربوسي سر ما جرتا ترباتا مروادا ما شاء الله. حديثة كان هو في تسير جمي سير إن شاء الله خيسان. جزاك الله خيرا. قالتهم سنجنا شفت خيسانو قالتهما ربي سبحانه وتعالى نجاتي سنسني هاجوتو إن شاء الله تعالى قجال من جنما في galgala keessatti barannu inshallah addabaasne himne jirra daawwattoonni keenya illeen akkasi quban qabaadha guyyaa alhadaa fi sabti ganama kana garte maalatan mori arrabi bori sabti fi alhada kana guyyaa sa'atana goone galgala ammoo garte isniina 34 halkan goone sagantaa inshallah maghriba fi shaydu inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah jazakumullahu khairan. إن شاء الله ربنا عامل كيسو ربنا قرتي نياتنا ربنا هاجوتو نور هاكيبلو جنّجا دعوتو تخينيا خبجمو جالتمو ربي سبحانه وتعالى مرادك سنس ربي سني هاجوتو نياتي سر ربي سني هاجوتو سنين جنة جزاكم الله خيرا همت ربي سن الرهاكبو وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جنة جزاكم الله خيرا غلطوما هدو غلطوما وانو دعوت تنيف إن شاء الله برنوتا قرتي برچا جرخان اللي خغافي خديبي خنر رأك قرتي وافرچا جرتن abdii qabna. Obboleettiin teenya takka gaafii irra nu deebi'aatti dhaggeeffadha gaafii inshallah. Gaafiin duraa akkana jetti. Gaafiin takkaffaadha sorry. Meeytaa waan ifiin du'e. Meeytaadha ifiin du'e. Wanni biraa re'eellee haa ta'u gaalallee haa ta'u waan ifiin du'e nyaatuun haraama shari'aa keessatti. Walaakin wanni lameen kun yoo ifiin du'ellee waan nyaatuun isaa halaala maali fi maaliya hudhudaa fi qurxummii qurxummii fi lukkuu awwaanniisaa fi qurxummii yaalame baarakallahu fiikum.
غافي الرسني دي بيجرا قتلو رغفدا والما خنياتون إسا حلالي يو إفندو إلي هدهدا في قرطمي با قرطمي في لكو تا أوان نساء في قرطمي ديبين إن شاء الله تعالى أوان نساء في قرطمي دا بارك الله فيكم غافي لما فا رسول صلى الله عليه وسلم نجان قبرك ما فدي وهاتو خنقياتكو خرا ربي خيستي فول ربي إخلاصا فول ربي بربادا سومني ربي سبحانه وتعالى جنة هجنة إبدر رافقي ساجان جنة فرتما با جنة ترباتما تا جنة جهاتم الله أكبر جنة ميكا دعوتو تخين جنة ترباتما بعد جزاكم الله خيرا غافل التيانت إيجا لما شريعة إيجا رجون إيجا ناتون حرام ولكن إيجا لما كحلال جرا إيجا نسون مال في ماله غافي في المان نسيدا ترو في رجيجي با إيجا ياو تا إيجا ناتون هنجاويوا ما شاء الله غافي نسيدا ترو في الرجيجي وان لمن كوني ديغما ايتي تفكاتن خنامو ربين حلال نغودي ديغا ياو ديغا دنگلاو ديغا وان جامو دغو نياتو نس حرام ولكن ديغا لمن كان ترو في رجيجي خنا شريان اندور كيديچو هايا غافي شنفار رجيرا نما مالي مرتين نما غرتي التحيات درا الرانفتي التحيات دراء الرانفتي صلاة طمرته إيجا صلاة طمريجته صلاة قوتو ديبسا با وهمان تكلين سره هنجيرو چا سجود الران في قدايا مالي ديبي نسادا سجود الران في قد بارك الله فيكم سجود الران في قد غافي جهفار رجر دعوتو تخينيا أكدو هردفا جرتنا بديك ابنا رسول صلى الله عليه وسلم نجان للسائم فرحتان نما صومنوف غمچو لما جراجان غمچو سني مال في مالي فيلمات سني خايا يرو فريفي يرو ربي سا قرنمي با يرو جنة سيني چا يرو صومن سا غوتتي غافين تونس آتاتي يرو صومن فريفي يرو ربي سا قرنمي ور ربي خينيا غرتي غافا قرنمي غمچون قرنم ربي نو غدو ور صومن سات لي ربي نراقب ربي نو غدو هايا غافين تربة فادا مرتين مالي مرتين ديرتيش غربا ديرا كأجنبية انتلتك هركفودي مصافحة شبتي هركفودي مرتين سامالية يون ركون تيجيسيتي همان كبويا با جبا مادا تا حرام هنگو انتلا أجنبية هركفودنيا توريس غافين شادا هنگايو انت الاجنبيات كاركفورون غافي سدت فرجرا مرتين غيا ايدا سومنو دا مالي حرام با جبما شا جالتما يتي حرام غيا ايدا سومنون غونكو متينغو غافي سغلا فادا الرجالان سومنا اينيوتي الرجالان سومنا ربي برتي سومنا هيا سومنا خميجة الرجال سومنا ربي برتي سومنا قرتي باتي خيسا قويات دي سومنا با سومنا قرتي اسننا في خميسة شا سومنا قويات اكو سومنا ني قويات اكو فران سوني سومنا نبي الله داودي غافي تانا الذي بيدي سيدا شادا سومنا نبي الله داود قويات اكو سومني قويات اكو فرويچو غافي كورنا فادا نبي صلوات ربي وسلام عليه وانجي من أكل صوما أو كراسا فلا يقربن مساجدنا نمني قلوبي نياتي تكاو بارو الانجل نياتي مسجد خنيتين دهاتينية مسجد غرتي صلاة أفدقون ندن دهما نمني قلوبي نياتي نيغايا با جبا مادا چا هنگايو چا مسجد رقون هنگايو يو قلوبي دواف نياتي
shurufkaa waan dhoottuuf qullubbiin ati nyaatte sun gartee obboleessa kan kee kasibira jiru san rakkiti shari'aan rakkoo irra hin geessine wahuma ilmi namaa irraa rakkatu azaa irraa ta'u malaayikaaleen irraa rakkattiya kanaaf malaayikaa rabbiitis rakkisuun hin ta'u ilma namaatis obboleessa kan kee manumatti hafi guyyaa qullubbii nyaatte manumatti hafi beekaa qullubbii nyaataa manatti nafin garuu haya gaafiin itti aantu kudhanii takkaffaa suuraa qur'aanaa keessaa suuraan maqaa nabiyyoota lamaatiin dhumattu suuraa tamii filmaata a suuraa fajiri ba suuraa alaq ca suuratul a'laa da aya suuraa a'laa sabbih isma rabbikal a'laa khaboodarra suhufi ibraahiima wa muusaa yette dhumamti aya kanaafu insha allahu ta'ala gaafiin teessan akkana na fakkaata akkanatti deebiin isiidha insha allahu ta'ala mee gaafiilee amma asirraa gaafachaa jirru tana gama yaada gama dhaggeeffattootaatiin gaafiilee tana yoo YouTube irra keenye gaariidha moo gaarii miti isinif fakkaata gaafiilee tana gara YouTube'itiin namaaf kaayuun gaafiilee tana harkatuu namaaf laaffisa moo gamuma Facebook'aatiin haa daawwatan jettanii yaaddan warri yaada qabdan jalannaa barreessa koomentii jalannaa barreessa gaafiilee amma gaafanne kurnan tana gama YouTube'itiin yoo gadhiifamte bu'aanii qabdi jettanii ni yaaddanii aya mee eenyu jira aya yaada kiyya kanarratti yaada kanna isin hundinuu yaadan isin irraa fedha gaafileen ammaan tana gartee asirratti gama Facebook'aatiin ol darbinitun gama YouTube'itiin yoo ol darbamte bu'aanii qabdi jettanii ni yaaddanii aya السلام عليكم. Hello. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. قافين تكو مسيخا نغا تلفون كان كندا غا مسجلا خاصة تري. جزاك الله خيرا. هاي سورة قرآن خيسا سورة يومنا خيستي إسيك أران شيطان من هنسين تمية سورة الكهف با سورة البقرة شا سورة فلق أستاذ سورة البقرة ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خيرا وان جاء جرو يا دغرتي دعوتو ترى جرا غافيله امانتنا وفيسبوك الرتي اوفا جرو خنا غما يوتيوب قد اسلام الرتي وقديسني امتني فيدا هي نغاو تاجر أستاذ نفيدانو يجي قبا صباح بقبادا رقيتني نمن دبي يجي قبا رتو بنوريب ينكر فيسبوك تيرانو بين جرا نوباودندا كما تاكياتي بقاوندا وانت ربي وانت غارينو فجايبا بريدا كما تاكياتا كياتي جچا اوكي يوتيوب خينيرلي اسمان غرتي شير غودان اسمان غرتي سبسكرايب غودان اورن غودين ماتي يوتيوب خنالله اكتاتن سلاو امن خينيا امن اورومو خوني طبيعتا كقبا وان خيري قدسي الرتي والانقرقارو وان سياسة وان قرتي موسيقى وان كنا خنرتي قدسي الرتي تافي قونا أموتني أملا قرتي أمتا خيني هند براتي أملا خنا إيسو قبنا وان نتسلا قدسو قبنو وان نسلا جناد أبتشو قبنو وان خيري دا وان دين نما برسيسا تهو قبطوري لكن أما كما بوليس خيني تكو برسي نمني أمان تنا قنما خنا داوچا جيرو نما دبتك يوتي ولكن أما نمني سياساتك قبئي ساعتنا أنو قياتك قبئي أسمت ساعتنا سأوما أما نمني جريتن كان وائي وبوليس خيني قافي درابو نما سياساتي دبد نما هدون داوچو توري وانا كان أقول اللي انتكو ربي برات اللي ربي انقل كنو دلون أولو جيتي سودادا خيري غرغدو أما قام يوتيوبي جين سلاغت ديسو بربادة توري ولكن نمني خيني يوتيوبي أكوان dhuunfaa nama tokkoffaa fudhachuun mala kuni yuutuubiin kuni khajam'aati khajam'aa gaaddisa islaamaati
jamaan gaaddisa islaamaa akkuma beektan faawundeeshina dhaabbata gaaddisa islaamaa ka ummata keenya gartee harka qalleeyyii rakkataa gargaaraa ture kuni jam'aadha. Mana barnootaa if jalaa qaba, TV satellite maali peejii qaba, yuutuubii qaba. Nairobi keessattis waan guddaa dalagaa jira, biyya keessatti illee madrasaa waan adda addaa ijaaruudhaaf inshallah karoora fuuldura kaatee jam'aadha. Waan jam'aa waan gartee hawaasa dhaabbata hawaasaati malee waan dhuunfaa namaati miti. Yoo gartee hatta yuutuubiin isaa kana guddifamee ka irraa fayyadamu taate dhaabbata kanaaf galiin galti malee waa anaaf hin galtu. Ani gartee asuma keessa khayrii gama danda'uun dabarsaa jira. Kanaaf ummanni keenya rakkoo tana keessaa amma ummanni afaan amaaraa dubbatu kana yoo laalle namni tokko ka dhuunfaa yuutuubii dhuunfaa nama biraatu guddisuudhaaf waliif guddisa. Walaakin nama Oromoodhaa yoo gaddeebinee laalle akka waan obboleessi isaa tokko yoo isa bira kutee isa namni biraan dhaggeeffannee itti himtullee waahuma rabbiitu itti ergitee waan kana sheer godhettuun hin godhu. Waan kanaaf hin hangalle xabiyaan tun hedduu xabiyaa fokkottu. akkasuma mootu haga biyya yaanee bajiru kana waa hedduu barannee waa hedduu addaan baafataa jirra. Rabbiin jazaa keessan inshallah isinii haa kafalu. Akkasuma ustaaza keenya hunda warra waan rabbi barsiisaa jiran hunda rabbiin jazaa isaanii khairii haa godhuu fi rabbiin haa guddisu. Inshallah ijoollee obboleeyyan teenya nasumaan waan ulaa jecha isinillee itti jabeessaa rabbiin nu alaafisu nurra irratti nu gargaara bakka khairii kana shayitaani namatti hin dhiyeessu. Nama dhooga bakka hamtuutu nama dhaabaa rabbi. Inshallah. Jazakillah khairan galatoom isin jenna maashaallah. Allahu akbar. Haya namni yaada biraa qabdanis gama imootiin bilbiltanii gama wasaapiitiin bilbiltanii yaada keenya kanarraa gartee qooda fudhachuu dandeessan. Maaliif nabiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi beek khayriin ati dalaytu yaa obboleettii tiyya yaa obboleessa kiyya in shawwadamin. Salaamu alaykum warahmatullah. Ustaz. Woo jiru. Wa alaykum assalam warahmatullah. Ayye. Gaafin Madina. Maalitan? Madina min. Gaafin dhumatee jira yaada hawaasa irraa fuudhaa jirra malee. Waan jaa jirru gaafiilee gama feesbuukaatiin gadhiisaa jirru kana yoo gama yuutuubiitiin gadhiisne ummataaf bu'aa ni qabaa hijaa jirra. Nama akkamitti nama ilmi rabbii bakka hundaa yoo namni fedhu bakka bakkuma rabbi raafisee hin laala. Duuba ummanni keenya ilmi rabbii tana laaluu hin beeku rakkoo ummata keenya akkuma waliin beeynu ummanni keenya waan khayrii tanatti mirkaanu waan khayrii waan gaarii itti mirkaanu yoo xiqqaate ummanni keenya wanni itti mirkaanu yoo gaafii fatwaadhaa nama gaafatuuf dhufu sheeyni fatwaa ka godhu yoo dhufe san qofatti mirkaana qaban ammoo fatwaan hojii ulamaati. Hojii ulamaati malee hojii daa'otaati miti. Ammoo barnoonni amma nuti barataa jirru kun if keessaa fatwaa qaba namni hin beeku malee. Kuni barumsa beektanii kun barumsa wallaahi waan har'a bula sun fayyadu. Akkasii kanaaf gama yuutuubiitiin ol darbuudhaaf gama yuutuubiitiin sheer godhuu ni feena. Walaakin ammoo akkuma waliin beeynu kana ummanni keenya ka Oromoo jedhamu kuni ummata biraatiin adda. Ummanni biraa yuutuubii gartee isaanii yoo deemtanii ilaaltan ummata afaan amaaraa haasa'u kanarrallee hinaafuu qabna. Afaan amaaraa haasa'uun ummata waan islaamaa dalaguun baanaa beeki waan kaafiraa tan laallatu ka waan islaamaa dalagu kun waliif guddisan. Amma kuni dhaabbata gartee zaawiyaa TV jedhamuu fi dhaabbata mimbar TV jedhamu ni beektanii? Waan kana ishee sadarkaa boonee guddisuu jira waan kana waan uummanni keenya nu booda nu hambisuu hin beeknu wallaahi waan kana. Amma dhaabbata gartee zaawiyaa fi dhaabbata gartee wanta tokko jira maali mimbar TV ka jedhu islaamaa tokko afaan amaaraatiin dabru. Amma warri kuni dhihoo eegalan osoo Oromoo taate namni isaaniifuu subscribe godhu hin jiru. Laakiin ummanni suni ummanni islaamaa ka silaa saba biraa guraagee silta wanni akkanaa kun wal guddisan. Har'a mimbariin TV ta'eetii gabba'e. Laakiin ammoo keenya ka silaa afaan keenya haasa'u akka jama'aatti amma Nuural Hudaa fudhadhu. Nuural Hudaa yoo dheete Nuural Hudaan silaa TV guddaa. Laakiin namni hordofu yoo xiqqaate sagantaa bareedaa ka deemu nama 100 takka faa nama 200 faa laala. Hedduu rakkoo beeku. Maaliif kun ta'e? Laakiin amma deema laala zaawiyaa TV fi mimbar TV yeroo isaan sagantaa qaban nama 2,000 laala. Ustaz keenya beektanii namni keenya kun waan sirbaa adda addaa kana malee waan akkana kana quban qabu beektaa.
خناف إن شاء الله تعالى وأنا كان رتب والقديسو قبنا قادسني إسلاما جما تورا يوتيوبي ساتي في جما قرتي بيجي تنيلي هوجي لي غرغرا هوجي حواسا فيد أمتا خينا حركتي حركة اللي أما فيديو أمتا خينا حركتي حركة اللي إني قديسني فيديو سنقرتي نما هدو بران جيسي أكا سلا نمني نما بران لي غرغارو قولا يلني يانا تري لكن أمتا خينا هدو لله هدو تنلي نما نركسا جرتون نكنا سيقلتي خلاف إن شاء الله تعالى ورا آمين آمين ورا ورقدسوا بيخو ربنا هاقولوا جزاك الله خيرا قلتهم يا خفيف آمين جزاك الله خيرا خلاف إن شاء الله تعالى جما يوتيوبي خينياتي نواركت شوداف maybe نمني يوتيوبي خينيا هم بينه أسرت كرتة إسني بريسو دندها مال جا من نمني بيتن نوبريسا نمني بينه مو أسرت إسني بريسنا قادس إسلاما ميديا خجو gama sanin garte nu arkattan jechuudha kanaaf insha Allah ta'ala rabbiin isinillee ummata baraka rabbi sin hagodu nutillee garte warra khayri facaasu rabbi nu hagodu gaaddisa islama media khajaw gaaddisa islama yo jette dootte media gaaddisa islama jette dootte sifida kanaaf insha Allah ta'ala daqiiquma amma isin dubbata jiru khana daytani yo garte irra fayyadamtan السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. أيه مالتن. بدا بريدا دان جدا كيار بودي تجران اسمه قديسا نميا سران سينيار جتشون دندنيه أجران ترتيبان أجي فتيبا كتير أجي فتيران لي بيدي بيت أجي فتشورا في يوتيوبين هدنا ما ميجا. ما شاء الله. أنا أبغى تجران اسمه. أيه جزاك الله خيرا والله يا بريدا. Amma ergasi kana dura jechuudha ordofuun ture gaaddisuma islaamaa kana yoo xiqqaate waggaa kana lama dura wayii jechuudha. Gaaffileedhuma gaaffii deebii kanatu jira maashaallah. Amma silkii biraatiin hordofuu ture silkiin sun na jalaa bannaanan kan biraa lambanadhu dhaqee sabiskiraayib godhee gaafumaaf deebii kana kanuma dur darbeerra deebi'ee laala yoon jedhee dhaqee seenu gaaffii abbaa lama moo sadii malee hin jiru. Hin gadhiifamne jechuudha achirratti. Yoo feesbuukii immoo seenu feesbuukii olaranii cinqamayira kan ilaaluudha garuu immoo feesbuukii yuutuubiirraa akkasuu si namaa dhufa. Bakka dhaabbatte irraa iskaafee dhaggeeffachuudhaaf achirratti namaa mijaa'aa jechuudha. Kanaafuu achirratti nu gadhiisuun keessatti hedduu bareedaadha. Gadhiisna achirratti nuti gadhiisnu waa hin dinnu gadhiisuu ni feena ammoo yuutuubirra gadhiisuun hojii fedha. Waan san hunda godhuudhaaf hamilee fi jajjabinni keessan dirqama yoo gartee waan nuti achirra gadhiisnu akka waan siyaasaa hordoftanitti waan siyaasaa taanan maashaallah magaalaa guutuun achi jirti kana jechuun wanni amma nu dhibee beektaa namni diin dalagu dhugaa nam tokkolleen haa daawwatu dalaguun dirqama isaa ta'ee osuma jiru ammoo diin dalagamu kun nama hedduu biroo gasheer ta'ee namni hedduun dhaggeeffate rabbiilleen galannilleen adda adda nam tokko ka dhaggeeffate fi namni dhibba ka dhaggeeffate galanni tokko. Gaafiileen ammaan tana gaafatamte gaafii hedduudha. Dhibbaatami meeqa kaarra dura dabarsine tana hunda gabbuusne yuutuub irratti wal darbine isin ni fayyaddi. Walaakin isinirraa wanni eegamu yuutuubii sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa, kuni dhaabbata jam'aadha malee kaa dhuunfaatii miti. Nama hedduun waan hin galiniif takkaa jira. Akka waan dhuunfaa dhaabbanni gaaddisa islaamaa akkuma beektan barnootas namni barachuu fedhee gama dhaabbata kanaa dhufee barachuu danda'a. Ummata keenya gartee harka qalleeyyii bira dhaabbachuunis itti fufee jira. Gama biraatiin gama dubartootaatiin illee gartee garee adda addaa tajaarree deemu jirtu jira. Kanaafuu kun dhaabbata kana guddisuun yuutuubii isaa guddisuun wantoota dhaabbata kanarraa deemu irra guddaa gama yuutuubiitiin daawwatuu ni dandeessan. Sagantaan tagaafii deebii qofaa miti. Sagantaa hedduutu achirra dabraa. Kanaafuu insha Allah ta'ala isinillee ummata bira gahuudhaan obboleeyyan keessan biraan akka irraa fayyadaman godhuu qabdanii isin jenna jazaakillahu khairan. إن شاء الله نتقابلنا والله يا ربي ولا فين ما شاء الله جزاك الله خير آمين آمين جواد آمين وإياكم ما شاء الله خلي وان غرتي رتي ولا حسدني متي وان غرتي رتي والجج بيسني نما غرتي برنوتا خيري غديسو أتلين غرتي جلا ديمتي هردفو يا أمة خينيا خينيا ما قفا في متي وهما فديفو وان إسلاما وان اسم فيدو waan isin fayyadu irratti yeroo teessan gubaa waan isin hin fayyadne irratti yeroo teessan hin gubina
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم شيء؟ نقال الحمد لله فيك قدري. ما شاء الله يعني كذا نوات ترى بيتني باي قارئة يوتيوب الرتة قد فرتني warreen maqaa musliimaa jedhamu kun mul'uun osoo wal guddifnee bareeda garuu akkuma isin jettan san namni kenna wal guddisuun barbaadu maalifi akkuma isin jettanii jirtan akka waan yookaan haasawa kanarratti isin nama caaltanii tokko akkana godhata namni kenna kammaan maqammaa musliimaa dhaqqabeeyyuu kanaafuu yuutuub irratti nu dhiisaatinii bakka akka jirruun nu martinuu gara warra musliimaa kunniin ta'ee kinin isin jajjabeessinaa hin guddifannaa gaatti sagee muslimaa kennaa jechuu barbaadanii. Masha Allah. Jazakallah khairan. Sheeka. Ummata keenya ummata beelayaa jiran kana jechuudha ummata baalee kana haadhumni tenne wallahi mimmaantu nama qabaa wayitaa waa'ee nyaatan dhabaniitiin siree irratti akkanatti du'aa jiran kana irratti illee wallahi dhiifamallee naataa irraa akka nu dubbattanii akka waan tokkotti walitti ummata kana walitti qabdanii waan tokkoon bira dhaabbannu barbaada jedheetini maalifi yookaan nyaata gisee lama nyaannu taate nyaata tokkorraa of qabneetiniin tokko jaraaf osoo gumaacha goonee natti tola akkasitti dhiifama garuu. Masha Allah wallahi waan bareedaa na dachiiste beekta informationa namuutu informationa adda addaa qaba. Insha Allah ta'ala akkuma dhageessan daawwattoota keenya namni amma jirulleen baay'ee ta'uu baatu namni kaanii dabarsaa. Irraa dubbadhaa arras irraa dubbadhaa borullee irraa dubbadhaa bikka sanitti akkaawuntiin banamte tamallaqni irra seenu ni jira. Wallahi bakka sanitti jechuun namni gariin maqarqaaraa jirtu maan jira isinumis matammaan keessaniitu akkaawuntii nama itti amantan laaltanii duubantanii akkuma amma isin kun akkuma amma dhuftanii akkanatti irratti dubbattan kana irratti mata duree godhattanii yoo irratti dubbattan wallahi nabbaan rabbiin garuu namni waan kana namni biratti osoo haati isaa beeloyte osoo daa'imni akkasitti dhumu osoo daa'imni wallahi garuu dubbachuu hin danda'u osoo daa'imni akkasitti boottu biratti waa gadin linqifamanatti hin fakkaanne isinummaa mata duree taatanii nama itti amantan laaltanii akkaawuntii isinummaa nu banuu qabdanii jechuu barbaadeetan. Inshallah ta'ala yaada keenya gartee jama'aata irraan fidaa inshallah ani bakka jamaa bu'eetiin ammas dubbataa jira eegas booda akkaawuntii banammoo nama tokko achi naannoo sanitti dhiyaatu dubbisanii nama sanirratti maaliif nuti gartee lallabuudha nuti lallabuun dirqama nurra jiru nuti haa lallabnu viidiyoolee jirtu yoo jiraatan irratti ergi nambara kiyya fudhadhuuti. Ayyee bakka isinirratti erga amma kaleessa Ahmad Basura Baaleetii fi Arafaatis wal arganii jiranii akkasumas tajaajila gara Baaleen keessatti gara Baalee kanaatti akka jira warri Baalee kun bakkatee kun Adaamaa jira baay'ee bakkeen isaan hin jiru ka Adaamaa itti gaafatamaan Ahmadin haa ta'u yaani achiin ammoo ka Baaleen keessa Arafaatiin godhanii jiranii akkana isaan kawantii jaraa isinirratti achi. Okay. Akkana goona inshallah ta'ala daawwattoonni warri na dhageessanis asirraa obboleeyyan rakkoo miti warri lameen sun nurraa dhaqqabsiisuu danda'a miti. Hin danda'a sunni warra. Nuti wanni goonu inshallah ta'ala irraa dubbannaa rakkoo uummata keenya beeltitti buute aanaa maal ittiin aanaa sun baale. Baale. Baale keessatti moo gammoojjii? Baaleen gammoojjii gara sanaanaa gara gammoojjiidha baaleen akka jiru manni warra baalee kana gara baalee gadaanu gara. Okay irraan dubbadhaa inshallah ta'ala galgala kana maghribaa fi ishaa hedduu sagantaa waan hin qabneef jecha wahuma kanarraan gad deebi'ee dubbachuu qaba inshallah nuti wanni dhaabbanneef islaamni islaama gargaaruudha rakkoo ummata keenya dhugaadha yeroo gabaabduu tanuma keessatti ummata gartee hongeedhaan miidhame naannoo gartee Harargeetti hongeen itti buute akkanumatti rakkoo keessa jiran gama feesbuukaatiinis gama gartee dandeenyuunis gargaarsa godhaa turre akkuma arra dura gargaarsa dhaabbanni gaaddisa islaamaa naayiroobi irraa ka'ee haga gartee aanaa moyyaalee ummata keenya rakkate gargaaraa ture waan dandeenyuun ummanni keenya kabaalee ummata islaamaati islaamaa mitu kaafiraa yoo ta'e nama gartee rakkate gargaaruu shari'aadha beeku. Si galtee homaan qabu nama rakkate dirqama inshallah galgala kanaatilleen irratti hirmaadhu obboleeyyan keenya kajette sanillee yaada akkanumatti nu hannitaa ummanni keenya beelaan dhumaa jira obboleessoo namni rafuun qabu waan dandeenyu hundaan bira dhaabbannaa jazakallahu khairan atis nu yaadachiisuu keetiif ati amma informationa guutuu na yaadachiiste namni biraa tokko barreessee ture reefu laakiin informationa nan kanneen ummata keenya kabeele dubbadhaa numa jee akkasii miti atis taatee nama biraan beeku kareefu barruu arkee
ummata keenya kanaannoo kanatti beeloo'ee jira rakkoo akkana jirenne dubbatuun nuti dirqamaan nurra jira nuti beeki jubbii dubbannu sanarra sawaaba arkanna sigalee wallahi abshiru isinis wal gurmeessaati yaa bobboleessa kiyya mee qaceeloo na caqasi namni akka dhufee gartee waan rabbii kan beektaa nama waan rabbii daawwatuuttu qalbii laafa namni kun beektaa qalbii laafu saniifu amma kun maal jaa boo maallaqa nyaatuuf deeman jaa'oo fedhe beekadhu ummata beeloo jaanii maallaqa nurraa guuranii nyaatanii faaja'uun ni mala maaliif mujrima kaa qalbiin isaa jabduudha laakiin namni waan rabbii dhaga'u namni hadiisa dhaga'u dirqama ummata saniif dirqama walitti qabnaa dirqama gartee akka walitti qabamu immoo keessaan na dubbisii obboleeyyan keenya san dubbisee asirraa nutillee ni lallabnaa gama san akka isaan gartee gargaarsa godhan inshaAllah ni goona jazaakallahu khairan Mungkin kan Ustaz akkasitti gandummaa jiran amma dhugaa isinitti dhalataa baaleetii miti ani baaleen dhalataa baaleetii miti garuu wayita haati waan ilmatti waan kennitu dhabdee osoo isin laaltu beela'ee waan nyaatu dhabee wanti kana dura jalaa tu'e. Wallahi lazim viidiyoo san laala gadhiifamee jira. Maaliifi kanaafuu muslimummaan bakka muslimuma kataanee bakka kana kanatti yoom waliin jajjabeessine nu ummata akkuma isin jettan ummata amaaraa kana mee ilaala gara muslimaatiinis gara kaaniitiinis ummanni isaanii hin beela'u nu oromoo miliyoonni meeqa akkamitti nama keenya akkamitti jajjabeeffachuu dhabnu rakkoon barra rakkoon nu bira jirti inshaallahu ta'ala ati waa hundaafuu yoo rabbi fedhe galgala kana magriiba guututti irraa dubbannee atilleen nu jala deemi nu hordofi asirraa illee gartee akkaawuntii gartee yoo jiraatte ummata Dr. Ahmad Bosona Baalee jetteemi akka gama isaati mucaa masgiida ijaaruu akkata isa nin beeka lakkoofsa isaanii qabdanii بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير بالله